Hej ljudi, pozdrav svima, kako ste mi? Danas sam spremila haul iz Lidla. Već 2 tjedna za redom za ponedjeljak pokušavam kao pripremiti onaj video što smo jeli kroz tjedan, ali nikako da se toga ulovim i napravim do kraja. Nadam se da će u ovaj ponedjeljak taj video napokon ići gore. Uglavnom, danas ću vam pokazati šta sam sve kupila u Lidlu. Odustala sam, više ne idem u nikakve druge dućane, odem samo u Lidl, tamo popratim šta je na akciji, šta nije, šta god mi treba, kupim i to je to. Najpraktičnije mi je, najmanje vremena izgubim i zato to i radim. Ako sam druge dane u nekim drugim džirevima i nešto vidim da je zgodno ili mi treba iz drugih trgovina uzmem, a ovako kad odem četvrtkom, odem samo u Lidl. Uzela sam naranče. Cijene su ludnica i dalje, cijene su u nebu za bilo koji proizvod, stavimo vam sve na blog. Mislim, smiješno je, smijem se, ali nije uopće smiješno, ali šta da vam kažem, to je tako. Da, nema šta drugo, jednostavno hranu moraš kupiti, to što oni luduju s cijenama, niko te ne pita. Uzela sam ove sandvič kekse sa kakao, odnosno sa kremom od kakao, a da nisu crne od gore, mi dečki tako najviše vole kad je čokolada unutra, ali kad su ove gore keksi bez kakao. Uzela sam ovu salatu za promjenu od one moje, znate koju ja uzmem onu u onoj kutijici pa bude ona neka miješana salata, malo sam uzela ovu za promjenu. Uzela sam brokulu, pravila sam je na pari onaj put i jako mi je bila fina, uzela sam je i sad. Vlažni toaletni papir, jaja. I dalje sam uzela ova iz slobodnog uzgoja, što bi se reklo. Dobra su jaja, lijepo izgleda ovako na oko. Šta da radim? Jednako paket jaja je 25 kuna, ovaj, a inače je 22-3 onaj koji nisu iz koji su iz slobodnog uzgoja, tako da već kad je skupuju ovako i onako, nema šta. Uzela sam 2 paketa ove salame. Ja ovu baš ne jedem, ne volim. Ja volim, vidjet ćete poslije neku salamu koju sam uzela više onako te pureći džir salama i taj stil, ali i ne jedem nešto često, ali Darko uvijek sendviče pravim, on voli ovu salamu. Uzela sam jednu tikvicu, nije u sezoni, nije najbolja, ali bude mi fina s jajima, napravim, vidjet ćete. Mrkve, smoki, paprike naravno, to je ono standard. Čokoladu za kuhanje i 2 maslaca. Iskreno da vam kažem i ne planiram ništa posebno raditi sad oko ovih blagdana, najiskrenije. Možda onako neke standardne keksiće koje mi onako uvijek jedemo i volimo, one sa zobenim brašnom. Možda potražim ako nađem još neki taj zdraviji recept pa nešto napravim. Ali nemam taj običaj nekako kao, ne znam, evo tih zaluđivanja i nakuhavanja i pečenje ne znam kolika vrsta kolača za Božić, zato što mi, ne znam, valjda ne jedemo to toliko ili ne znam šta bih vam rekla, nismo u tom smislu usmjereni toliko na hranu i onda nama je to onako u razdoblje godine, hajmo reći skoro koje svako drugo. Mislim, volimo Božić, volimo kititi, volimo poklone, volimo takve stvari, ali da smo nešto full usmjereni na hranu i da nešto baš jako drugačije jedemo tih tjedan dana oko Božića i Nove godine i ne toliko. Namaz. Najiskrenije, tako da ove maslace bi uzela, da li Božić bio, ne planiram ništa posebno, kažem, drugo raditi u ne znam kakvim količinama. Ok. Uzela sam ovaj Edemer, sir dobar je i to je sasvim prihvatljivo i povoljno cijene jer ti sirevi su isto otišli u nebo kao i sve. Cijene ćete vidjeti na blogu. Banane. Još jedne. Ovi keksići su se dobijali gratis preko njihove aplikacije pa sam ih pokupila. Baby špinat, malo mi se stisnuo, ali bit će sasvim dobar. Odličan mi je ovaj baby špinat, znate što volim napraviti na večer onako. Uzmem tortilju, malo je prepečem, onda naribam malo sira unutra i stavim šaku ovog špinata isto tako unutra i to sve zarolam. Jedan, to mi bude baš jako fino. Jabuke, ovo su neke bile na akciji crvene jabuke, ne znam koje su, ali odlično izgledaju. I uzela sam malo šarenoga graha. Ok.
stavimo još dalje. Još jedan slatki kruh. 2 komada peciva. Kefir. Uzela sam jedan batat, gledam šta je pustilo zemlju po kefiru, jer krompire nisam uzimala, imam ih još od prošlog tjedna pa nisam htjela gomilati, ali jedan batat sam uzela pa je to pustilo zemlje. Granny Smith jabuke. Za moje ukućane koje više vole te kisele jabuke. Imam omot od krofne jer je Mihael bio sa mnom. Vrhnje za kuhanje. I 2 mlijeka. Ok ljudi, zadnja vrećica i to je to. Nešto mi pada ovdje. Inače, kako ste mi vi, pišite mi dolje u komentarima u koje trgovine vi najčešće idete, da li se isto držite Lidla. Vjerojatno da, zato volite gledati ove moje videe i možda ne. Napišite, ove salame vam ja više volim, taj džir. Pureća prsa, tako nešto ono laganije, malo sočnije, ajmo reći. Mislim, ove su mi nekako masne, ove su mi više mi odgovaraju. Uzela sam ove čokoladne školjkice. Ne vlažne, nego ove maramice za čišćenje. Iskreno, nisam nikad imala ove ljubičaste, valjda miris ok. Uvijek imam one zelene, ali sad je bio ovaj kao paket na akciji XXL pakiranje, pa su imali jedino te. Možda su imali u nekim drugim Lidlovima i te zelene, ali u ovom mom nisu imali, su samo ove. Još tih peciva. Ovaj jogurt mi je bio na dobroj akciji, pa sam ga isto uzela od 1,5 litra, njihova marka. Ne znam, baš me zanima koliko bi ovaj jogurt, sad ću vam reći. Tekući jogurt. Tekući jogurt, 13,5 kuna. 13,5 kuna za 1,5 litra, to je odlično, zato što vam je ovaj kefir od litre košta 17 kuna. Htjela sam uzeti 2 i onda me gledam, ok, dosta mi je jedan kao kroz tjedan, nebitno. Gledam što ću stvarno za 2 jogurta dati 35 kuna, ono, van pameti. Pšenično pivo. I još jedne vrećice za smeće. I to mi je, ljudi moji, to. Sve što sam uzela. Ako budem još nekakav manji haul onako usput napravila u nekom dućančiću, vjerojatno ćete vidjeti na mom ASMR kanalu. Tamo nisam dugo snimala takvu vrstu videa, pa ću ubaciti ako budem stigla posnimiti. Uglavnom, eto, bacite oko malo tamo i na malo druge kanale koje imam, čisto onako ako želite nešto drugačije pogledati. I vidimo se, mi čujemo u komentarima i idućem videu. Pozdrav!